Ngolesibili nisihamba namhlanje emukela kunasi Simo selitulu babukela emakhaya sanibona nasibuka imvula nemoya namhla kusihlwa siyabona ngathi sineti imvula lethi sabalele libonakala khona la eMpumalanga Kapa kanti sethi imvula ngafika khona enhlane live igcine khona la eningizimu live kanti ke lapha eNtshonalanga Kapa siyabonakala ngathi nemsingalo banzako longenako kanti imvula ngagcina sethi khona ku 30% kanti ukule emakhaya sibukela ngilasasa lo msingalo banzako kuyendlula khona lapha eningizimu live kusho ukuthi kuyabanza letinye indzawo kanti imvula sotibelesele njalo la enkhabeni live kunyuka khona ukufika khona enhlane live indzawo lapha Limpopo kugudla khona live lapha ezifundeni lapha eKwaZulu Natal babukela emakhaya athiwe imvula ngagcina seyifike khona ku 60% kanti ixwayiso sibuya khona South African Weather Service kuthina la eMpumalanga Kapa kubonakala ngathi kunekuthuma kakhulu kubonakalako namhla kusihlwa babukela emakhaya sicaphele kanti ke ilangeni lakusasa so lokho kuthuma kubelesele njalo kunyukele khona lapha esifundeni lapha eKwaZulu Natal kanti ke lapha esifundeni seflex khona tonke kubonakala ngathi kunebhebhetheka kwemililo emadlelweni letinye indzawo sicaphele nje esebenzisa ngayo umlilo ukuze singadali ingodo babukela emakhaya singena kona kufuthumala kwelive la eGauteng iJohannesburg itawunyukela khona lapha ku 26 emva kwamadina kanti Carltonville hlethi ku 27 kanye neVereeniging kanti ke Pitoli itawunyukela khona lapha ku 28 sinyukela khona lapha esifundeni lapha eLimpopo Musini hlethi khona ku 28 Polokwane ngicela ku 14 nyukela ku 25 Mokopane hlethi khona ku 27 iBelabela ihlethi khona ku 26 sehlela endansi esifundeni lapha eMpumalanga lapha esikhukhuza hlethi khona ku 36 kanti ke lapha eCarolina ngicela ku 12 nyukela khona ku 30 Emelo hlethi khona ku 29 eMkhondo hlethi khona ku 31 emva kwamadina babukela emakhaya lapha enzaweni lapha eKwaZulu Natal eThekwini hlethi pholile hlethi khona lapha ku 24 iPietermaritzburg cela ku 18 nyulo 26 Kroonstad hlethi ku 25 kanti Vryburg uhlethi khona ku 31 sihla endansi lapha esifundeni lapha eMpumalanga Kapa lapha eMthatha hlethi khona ku 22 Kuman hlethi ku 25 Kalamaletswayi hlethi khona ku 28 kanye neWillow babukela emakhaya zingena khona lapha eNtshonalanga Kapa lapha avakashela lapha eCape Town hlethi khona lapha ku 20 Klenyule hlethi cela ku 14 nyulo 29 Beckford West cela ku 14 nyulo ku 28 kanti George ihlethi khona lapha ku 20 singene esifundeni sefle sikhuluma tonke iKurumane hlethi khona ku 32 kanye neKimberley kanti DA cela khona 14 nyukele khona ku 30 ahlethi khona ku 25 kanti Calvin cela ku 9 inyukele khona ku 26 singena khona lapha eFree State babukela emakhaya Frankfurt uhlala cela ku 14 nyukele ku 28 kanye neSasolburg kanti Welcome cela ku 16 nyukele khona ku 30 kanti esifundeni sefle sanzila babukela emakhaya lapha eNorthwest ngapha eMahikeng hlethi khona ku 31 Vryburg cela ku 18 inyukele khona ku 30 ngathi ngilobe ngiphathele kona nisalene kahle.